Na sjeverozapadu Hrvatske, duž Žumberačkog gorja sve do nizina Kupe, miješaju se obilježja Dinarida, Alpa i Panonske nizine. Dinarski krš s kamenjem koje kao da izvire sa zelenih pašnjaka, strmi alpski grebeni i blagi brežuljci Panonske nizine uz rijeku Kupu čine ovo područje pravim draguljem ljubitelja prirode. Neobičan geografski položaj Žumberka stanište je brojnih ugroženih biljnih vrsta, poput mahovina, gljiva i divljih orhideja, koje čine Žumberačko gorje pravim botaničkim vrtom. Geološka raznolikost doprinijela je stvaranju špilja i jama, a bogate šume i planinske livade skrivaju bistre izvore vode. Među brojnim krajobraznim ljepotama žumberačkih potočnih dolina i vodotoka svakako su najpoznatiji Slap Sopot kod Sošica i Brisalo kod Sapnice. Nedaleko se oca Sošice, gornja Kupčina spušta se niz 40 metara duge kaskade Sopotskog slapa, a stari mlin u njegovom podnožju doprinosi ovom romantičnom šumskom okruženju. Nešto niže uz rijeku Kupčinu dočekuje nas i drugi žumberački biser, Slap Brisalo. Skriven u kanjonu doline potoka Slapnice, Slap Brisalo pada s 15 metara visoke sedrene stijene u maleno jezero usred ovog tajnovitog šumskog amfiteatra. Ovaj gotovo netaknut gorski kraj zadržao je tradicionalan način života, pa se između šumovitih obronaka, hrasta, kitnjaka i medunca, običnog i crnog graba, prostiru romantična seoca, vinogradi i oranice. Na kraju doline, gdje se potok Slapnica slijeva u Kupčinu, nalazi se iznimno očuvan stari mlin i kurija obitelji Medven. Brojne vodenice, razasute po obroncima Žumberka, svjedoče o dubokoj i trajnoj povezanosti čovjeka i vode. Na jugu, Žumberačko gorje kroz rijeku Kupčinu slijeva se u Pokuplje, u glavni tok regije, rijeku Kupu. Mirnim tokom Kupa uplovljava u općinu Kamanje. Nedaleko šarmantnog Kamanjskog trga prostiru se livade prepune prepoznatljivog krškog znaka, kamenja, po kojem je općina i dobila ime. Ali i neobičan crtež na grbu općine simbol je duboke i trajne povezanosti rijeke i čovjeka. Upravo taj simbol vodi nas u tajnoviti prirodni muzej rijeke Kupe. Već od davnine špilja Vrlovka poznata je kao geomorfološki fenomen i stanište šišmiša. Ali arheološka istraživanja otkrila su da su sa šišmišima špilju ponekad dijelili i ljudi. Brojni nalazi iz antike poput ranokršćanskog prstena ukazuju da su ljudi štovali ovaj riječni hram puno ranije od suvremenih arheologa. Ali koliko ranije, otkrio je najneobičniji nalaz u špilji. Mala zemljana bočica ukrašena urezima datira iz kasnog kamenog doba. Posuda koja se koristila u obredne svrhe pripadala je drevnim lasinskim i lenđelskim kulturama, koje su za prva naselja odabrale upravo rijeku Kupu. Tisućama godina kasnije, na istom mjestu, sve vrvi životom. Na danima Kamanja nordijski hodači, trkači i biciklisti uživaju u prirodi, a tradicionalni rafting na Kupi okuplja brojne entuzijaste. Mirna rijeka svojim skrivenim ljepotama privlači brojne posjetitelje, a stari mlinovi i drvene kuće s tradicionalnim gankom, žalosne vrbe koje se svijaju nad vodom i srednjovjekovni dvorci daju Kupi romantičan prizvuk nekih prošlih vremena. U bogatim vivodinskim vinogradima čuvaju se višestoljetne vinarske tradicije, koje će ugoditi i najzahtjevnijem nepcu. Kupališta poput Petrinskog kuta dobro su poznata izletišta u vrućim ljetnim danima, a planinarska staza koja vodi od špilje Vrlovke kroz stjenoviti kanjon dozvat će brojne planinare i ljubitelje slobodnog penjanja.
Nevidljivi podvodni život Kupe moguće je doživjeti u Akvatici, u Karlovcu, gdje brojni izloženi slatkovodni akvariji dočaravaju bogatstvo ove riječne flore i faune. Na području Pokuplja i Žumberačkog gorja tradicija i povijest isprepliću se s prirodnim bogatstvima, a na svakom koraku ova zelena oaza obećaje posjetiteljima neku novu pustolovinu.